Kuri uyu wa gatatu inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi yari yahamagaje intumwa yihariye y'uwo muryango muri Kongo, umutegarugori Bintou Keita ukuriye na MONUSCO, umutwe w'ingabo z'amahoro za Loni muri Kongo. Yababwiye ko M23 igenda ifata ahantu hanini buhoro buhoro kurushaho. Asobanura ko imirwano yirukanye abantu mu byabo ku buryo buteye ubwoba. Abantu miliyoni 23 n'ibihumbi 400 bugarijwe n'inzara. Ni ukuvuga ko umuturage umwe kuri 4 afite iki kibazo n'ingaruka z'imirire mibi cyangwa idahagije. Bityo Kongo nicyo gihugu cya mbere gifite ikibazo cy'ibiribwa. Ambasaderi wa Kongo muri Loni Zenon Ngayi mu Kongo na mugenzi we w'u Rwanda Ernest Rwamucyo bateranye amagambo. Mu Kongo ati M23 n'ingabo z'u Rwanda n'ishyirahamwe rya Nyakibi. Rwamucyo we yavuze ko Kongo ikwiye kurangiza ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwayo irimo na FDLR.